Upoznala sam ga u kafiću. Ja sam tada taman završila školu za konobaricu. On mi je, kad sam rekla da sam nezaposlena, pokazao slike restorana svog brata. Uz more, idilično, prekrasno, Španjolska. Rekao je da se radi 8 sati, da je plaća super, da ću imati svoju sobu koju ne moram posebno plaćati. Hranit ću se u restoranu s osobljem, tako da cijela plaća ostaje meni i kad ne radim mogu se kupati i uživati. Ja sam rekla da sam zainteresirana, ali da nemam pasoš i da je to problem i ne znam da li bi me starci pustili. On se nasmijao i rekao da nema problema, da on ima nekoga ko će to bez problema riješiti i da mu samo moram dati 2 slike. To je sve što je trebalo. Kad mi je donio pasoš, malo sam se iznenadila da je na njemu neko sasvim drugo ime, uopće ne moje, neko ime bez veze. I on je brzo objasnio da je to zato što bi me starci lakše našli i vratili natrag po pasošu. I ja to nikako, naravno, nisam željela i tad smo otišli. Starcima sam rekla da sam otišla kod prijateljice koja mi je vani našla posao i da ću im se javiti tek kad se smjestim, tako da nisu puno pitali. Kad smo došli tamo, nisam se ni raspakirala, već je navalio na mene. Ja sam ga probala odgurnut i samo sam mu govorila da prestane i da nisam ja zato tu došla, a on je nije ga uopće bilo briga kak je meni. I to što me raskrvario nije ga brinulo previše. Uzeo mi je pasoš, to jest prvo mi je rekao da moram očvrsnuti i da se naviknem jer da će na cesti biti puno gore. I onda mi je uzeo pasoš i ostavio me zaključanu sa jednom žemljom i jednim jogurtom na stolu i rekao mi je da će doći sutra i da će me odvesti na štajgu. Još mi je rekao da ni ne pokušavam lupat, zvat u pomoć jer da su tamo svi njegovi i da ako ga ne budem slušala će me ubit i da nikom neće biti žao što me nema. Ja nisam imala mobitel da nazovem doma. Soba je bila visoko. Jednostavno ostala sam tako do jutra, nisam se ni pomaknula, zgrčena, smrznuta, kak me je ostavio. Drugi dan me odveo na parking kraj ceste i rekao da je to moj novi posao, radno mjesto, novo. I da što ih više navabim i više zaradim, to će on biti bolji prema meni. Na brzinu mi je samo objasnio kako to trebam reći na španjolskom i koliko trebam tražiti novaca i onda je otišao. I rekao da on tu u blizini, da me motri, gleda i nek mi slučajno nekakva glupost ne padne na pamet jer da znam što će mi se desiti.
nisam to mogla. Čim bi neki auto naišao, ja sam se sakrila u grmlje i čekala da prođe. I onda se on vratio. I odveo me u sobu i nije za pričat šta mi je radio. Uglavnom, još i sad imam ožiljke od čikova koje je ugasio po meni. I jako je pazio da ne udara po mjestima koja su vidljiva. Tako je to išlo nekih, ne znam, tjedan dana i onda sam popustila jer sve je bolje od konstantnog maltretiranja i izgladnjivanja. Davo mi je za jest tek toliko da ne crknem od gladi. Kad sam mu počela donositi novce, postoje malo bolje. Mene ni više nije boljelo, ja sam se prepustila jednostavno ko vreća i pomoglo mi je što sam uvijek u tim trenucima u sebi recitirala jednu pjesmicu koju sam jedinu naučila u školi na pamet. Tako sam tada bila u školi, ne pod njima. Oni koji to nisu prošli misle da je lako izvući se. Kao niko te ne drži, moraš samo otići i sve reći policiji. Prvo, u stranoj ste zemlji. Drugo, ne znate jezik. Nemate dokumente. Ili još gore, imate krivotvorene, ko što sam ja imala. Ko će vam vjerovati? Mene su jednom slikali dok sam radila na cesti i prijetili da će te slike poslati mojima doma. Osim toga, nemate volje za živjet, a kamoli se borit. Otupite nakon nekog vremena. Ja sam počela i pit čim sam imala priliku, samo da ništa ne mislim. Imala sam tu sreću da sam poznala čovjeka kojem sam se smilila i počeli smo pričati i tako je sve počelo. Ja sam sve rekla policiji, svjedočila sam na sudu. Kad je dobio 5 godina, a mene su vratili doma. Nisam nikom to pričala i onako bi rekli da sam kurva i da sam si sama kriva. Dok jednom nisam pukla iz čista mira, ne znam, nisam znala šta, nisam znala kud i nazvala sam SOS telefon. Puno smo pričale o svemu i svačemu i žene su odmah sve skužile. I nisu me osuđivale. Prvi put sam osjetila da mogu nekom to ispričat bez da se sramim sama sebe. I shvatila sam da nisam kriva za ono što mi se desilo. I onda su mi organizirali razgovore sa psihologicom i psihijatricom i još je neka njihova pravnica riješila neke pravne probleme koje sam imala i tako. Sad sam mirnija. I vratila mi se nada da ima dobrih ljudi.